But ni jing ai badu dini kumka dingar ban he dang. But Thank you, sir. lawan tak sih ha. Kepi for right PFR Football Academy mentakas ngi ka Sautrik unai wing kala pun buram ya ulamang kensai karbuli ubalong ukna ya lekai football na kani keslam ajing hikai ka bahapo malki shillong. Uni ukna wala syajit banyaso bar keslam ajing hikai jongka kunhun under 15 Hyderabad FC Football Academy. Hagan ngi ka pay for right PFR Football Academy kala pun buram ya uni ukna hapo shillong press club. Ulamang laya so bat kini klub bapau khmat bha kabaya lekai ha ka Indian Super League bat ka balong ru kala du jong ka samoy ya lekai jong ka Indian Super League jong usnam 4000 arpuai 4000 arpuar. Kom practice kala heavy hi tapar kala de ogi head coach tapi Fari Sir Ilyas wangkat sedang ke trial te ila pen ka practice ko kala lok ham heavy hi wala dak academy ni te kala long practice tang hapo stayo ASEAN license repat gale hi hayeng ro dang lawan school bunto jemen gale akasha sa te sadong ngale akai ga long ngapet na YouTube ngakeli niki na Sir Ilyas Jugido ni coach ngakeli ba ki drills kumna bahap le te ngale hi kutu ipatai send video te ngale hi nga dang habia trish tong shu bakan yo akai ni kiwi ki club jing thang jo ate bana akai ki na team India hi bakan yo akai te kede tang jikstang jo ma dang lo tai barit jikstang nomor ba ngap trish tong shu ba alposh katham kat kum ka norms trong ka terms and condition habis dia kena kalau batang itu players juga ada register CRS po trong ka portal trong ka All India Football Federation itu kin haben sir whereas ni hadu mentang palle re kena CRS register players bro trong academy po ka CRS nginang plan ba nalu session mathmai tu ba players bro ngin register po ka CRS trong ka All India Football Federation nang malada dan kum gini ki bro ngi ke academy ni lah claim ya kaneka developmental charges itu ki club ki ba sim players ni else ada ngi sim tang admission betul ada ngi sign ya ka proper contract bat ya ka ndai ka contract nang ya consent form juga on dia bala ada ngi register ya ki hapo ka registration portal joka All India Football Federation sim jingi yang iba India ben claim ya kata dia kata maka developmental charges namta dono nu kena please jumpa academy